Новиот министер за здравство Азир Алиев во Тетово се сретна со медицинските сестри од клиничката болница каде вети решение на проблемот со работните места. Ato janë pjesë vitale e sistemit, kështu që neve dëshirojmë apo s'dëshirojmë dhe duhet sa më shpejt të bëjmë zgjidhjen e këtij problemi. Besoj se shumë shpejt do të duhet të zgjidhet përpara afateve të cilat afate ligjore që neve do të mund të bëjmë zgjidhjen e këtij problemi, domethënë ajo është diku një muaj e 10 ditë maksimum. Медицинските сестри му се заблагодарија за ветувањето и рекоа дека ќе чекаат. Po, I falenderoj ministrit, I cili na premtoi që do të zgjidhet çështja jon, po që tash do presim zgjedhjen. Po rrogën e muajit 4 e kemi marr. Kontrata ende nuk kemi nënshkruajtur, po siç pretendoi edhe drejtori tha që do të nënshkruajnë, që tash presim edhe kontratat të nënshkruajnë. Инаку медицинските сестри од клиничката болница Тетово неколку дена поред протестираа за платите и решавање на нивниот работен статус. Околу 140 сестри од оваа болница продолжуваат да бидат без решение за работното место, а дел од нив работат повеќе од 10 години.